Angibingelele abangcwele ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu. Siyayibonga inkosi bathandekayo nasekuseni nje ibe yinhle kusigcina izinkamboni zethu zonke. Siyabonga kakhulu bathandekayo ungena enkonzweni sisizwa imishini yabelungu ukuba sikwazi ukuthi sixhumane noma sihlukene isimo saphoqa ukuthi kuhlakazeke konke kodwa emhle uNkulunkulu siyakwazi ukuthandaza ndawonye. Siyacela bathandekayo abangcwele bakhuleke isimo siphoqa ukuthi kukhuleke bathandekayo kusasa Monday sizaba nomkhuleko sicela inceke yenkosi obaba bethu abadala senior pastors asinikeze umkhuleko bagcwele. Ngicela kakhulu ngidlulisele umlayezo ukuthi kunomthandazo special kusasa njengoba nokunaso ukuthi sikhuleka thina bakwazi ambosambo wasomlandela sikhuleka nokumsomluko bese sithola inkonzo ntambama nomkhuleko othe ukuthi ngegama lenkosi amen. Ngicela basi bhekeke izwi lenkosi siqale ngokukhulekela abantu bonke. First book of Timothy isahluko sesibili sifunda amavesi ayisishiyagalombili okuqala. First book of Timothy chapter 2 first 8 verses. I'm reading from the New World Translation, which read thus: I therefore exhort first of all that supplications, prayers, intercessions, offering of thanks be made concerning all sorts of men, concerning kings and all those who are in authority, who are in station, in order that we may go on leading a calm and quiet life with a full godly devotion and seriousness. This is fine and acceptable in the sight of our Savior God, whose will is that all sorts of men should be saved and come to an accurate knowledge of truth. For there is one God and one mediator between God and men, a man Christ Jesus, who gave himself a corresponding ransom for all. This is what is to be witnessed to at its own particular times. For the purpose of this witness, I was appointed a preacher and apostle. I am telling the truth, I am not lying, a teacher of all nations in the matter of faith and truth. Therefore, I desire that in every place the man carry on prayer, lifting up loyal hands, apart from wrath and debates. Amen. Let us pray. Baba ongcwele, siyimi inkosi esikhaleni sonke wonke. Simele bonke abantu ababekile ebusweni bomhlaba njengokusho kwezwi lakho. Siyabonga Nkosi ukuthi thina wasenza safaneleka. Sesinxusela ke Nkosi bonke abantu abakhona babekile ebusweni bomhlaba. Hola abantu bakho. Imibuso yonke imisile, amakhosi onke wamisile. Babona amandla wonke bonke abasemagunyeni siyabakhulekela sisanabo kuwe nakulesi sikhathi usenguNkulunkulu siyakholwa umhlaba ngokaJehova nakho konke okugcwele kuwo. Siyathandaza moya ongcwele, sithandazela obathengileyo, sithandazela abafundisi, siyabakhulekela nakulesi sikhathi ukuba ume nabo vele nakulesi storm la kungabonakala khona nokuthi impumalanga nentshonalanga kungaphi kodwa ukhona esimaziyo omi kuze kube phakade. Sisho njengoJobe ukuthi noma kunganje kodwa siyazi ukuthi umhlengi wethu ukhona. Siyabonga kakhulu Nkosi, hamba phakathi kwethu sisakukhonza wenzela ubuhle nokudunyiswa
kwegama likaJesu Kristu umsindisi wethu. Amen. Siyabonga kakhulu bangcwele. Siyafisa bathandekayo ukuba nezinkonzo zawo bonke kakhulu abasha. Siyafisa ukuba engage bona sihlusha ngoba nakho ke phela into ezifana noma data kwabanye hayi akulokhu kahle, kodwa siyafisa nje ukuthi mhlambe sisebenzise izinkundla lezokuxhumana no Zoom sikwazi ukuthi sibe nezingxoxo khona sibonisane ngomhlaba oguquguqukayo osho ukuthi manje sekufanele ba sihlale phansi sixhoze omnye umpheni. Isimo siyaphoqa bathandekayo ukuba kuhlangane kuhlanganiswa amakhanda kubonakala indlela yaphambili ukuthi iya ngapi. As you can see isimo seswe ukuthi kaziseka yonke into kusho ukuthi kufanele basazi ukuthi sizilungiselele uqala izinto ezintsha ngegama lenkosi. Siyabonga kakhulu bathandekayo, siyayibonga inkosi ngakho konke. Ngicela ba siye ezweni likaNkuluNkulu la namhlanje bathandekayo kuyiSunday. Sawufunda ke incwadi yokuqala kaMprofethi Samuel, isahluko sama-25 sifunda amavesi amathathu 14, 15 and 16. First book of Samuel, chapter 25. We start read from verse number 14 to 16. I'm reading with the very same translation, it's the New World. Itheme yale nkonzo ithi the trusted wall that protects. Trusted wall that protects. Verse 14. Meanwhile, to Abigail, Nabal's wife, one of the young men reported, saying, "Look, David sent messengers from the wilderness to wish our master well, but he screamed rebukes at them." 15. And men were very good to us, and they did not molest us, and we did not miss a single thing all the days of our walking about with them, while we happened to be in the field. Verse 16. A wall was what they proved to be around us, both by night and by day, all the days that we happened to be with them, shepherding the flock. Amen. Asibusise ukufundwa kwezwi, siyalikholwa Nkosi lingamadoda aqondisa thina endleleni yakho kuba kube kuhle kithi. Gcwele isibusiso nenkazimulo kaJehova. Siyabonga kakhulu Nkosi kwambula kwalo beyabaleka ubumnyama kodwa kuvela ukukhanya. Siyabonga udumo lonke malisekuwe ngoJesu umsindisi wethu. Amen. Ngikhuluma ke ngendaba ejwayelekile ebathandekayo. Indaba kaNabal. Kuthiwa khona indoda okuthiwa uNabal icebile. Inemfuyo eningi, inezisebenzi, inonkosikazi ohlakaniphile. Igama lelonkosikazi kwakuthiwa uAbigail. Ngoba umuntu enonkosikazi ohlakaniphile, owazi uNkulunkulu, owazi indaba zalolu hambo lwasezulwini, uhambo olunzima olusiyise ekhaya ezulwini. Uma umuntu enonkosikazi oqondayo lolu hambo, lo muntu makhulu noma maningi amathuba ukuthi aphumelele, mancane amathuba ukuthi ageje noma enze kabi. uNabhali kuthiwa wayengasilutho, kwakuyisicebi esingasilutho, kodwa enonkosikazi wasutho. Malibongwe igama lenkosi. Kumnandi kwasutho bathandekayo, noma ungelutho kodwa wasutho. Wayenonkosikazi owasutho. Kuthiwa ke
angithi abelusi bakwaIsrayeli babehamba zingabuyi njengakwaZulu impahla kusho imfuyo babehamba nezimvu nenkomo nakho konke kuyokweluswa le emadlelweni lapho kuluselwe khona kukhempwe nazo zonke izinto zabo abelusi sibe khona le bebuye ngaleso sikhathi mhlambe kuhamba ama reporter ushekhaya ukuthi all is well kunjani njalo njoba nezikhumbula indaba kaJoseph uthi wazi wadayiswa wayekade yolanda ama report ukuthi kuhamba kanjani empahleni ebhasobhe ngabelusi enhle kuthiwa ke babelusi bakaNabhali ecebile engasilutho belusa ke ma umlando lapha usitshena ukuthi kwathi uDavidi ngenkathi naye namabutho akhe awu600 behlala ezintabeni bekhempe lapha entabeni belwa izimpi kaJehova oba uzwi prophecy kaMkaNabhali esethi ngoba wena ulwizimpi zikaJehova uNkulunkulu uyawugcina umphefumulo wakho esikhwameni sabaphilayo in the back of the living uyawugcina umphefumulo wakho esikhwameni sabaphilayo ngoba ulwa izimpi zikaJehova kuyawuthi mawusuphethe ame nawe eprofeta umkaNabhali maye encenga lapha inkathi enzele lento esikhuluma ngayo namhlanje iBhayibheli ke lithi kwathi belusile ke base yamasotsha okanye uDavidi namasotsha akhe babaza belusi bakaNabhali awumNabhali ungwesizwe sethu umIsrayeli omhle basebeba ama protector base begada yonke into kaNabhali njengomuntu abamaziyo ukuthi umIsrayeli impahla kaMisrayeli wethu lo ungwakithi ngoba ungamelene nathi ungwakithi bagada belusi uswa lapha ama statement somelusi lo nomunye esethi asilahlekelwanga na into eyodwa even the single thing ngenkathi amasotsha kaDavidi enathi emadlelweni amen umswe sethi laba bantu baba ugange ngifuna sikhulume ngogange bathandekayo sikhulume ngogange bese sithandaza yona ntshumayelo yanamhlanje ikhuluma ngogange wall uAbigail waye unkosikazi ohlakaniphile enemali emhle kodwa ngozithobileyo yini indaba kuthiwa wayengozithobileyo umbona ngoba wayelalela wonke umuntu nongelutho ngoba wayazi ukuthi umuntu noma ngebelutho kodwa kuyenzeka athi engalutho kodwa abe notho alibonga igama lika Jesu kuyenzeka umuntu engelutho ba sonke nje usibona sidumisa nje noma singabaprofeti noma singabapostoli noma singabavangeli sathathwa singelutho kwafakutho entweni engelutho kwase kuphenduka into engelutho yaba yutho wayelalela ngisho wonke umuntu umkaNabhali okuAbigail igama lakhe umswa mangabe sekonakelela ekhaya kusuka umelusi omunye wabelusi bakaNabhali uqonda uAbigail mama kwenzeka inkinga la ade kuthunyelwe ucommander uDavidi ade thumele amabutho akhe izithunywa zakhe la zizobingelela ubaba la ekhaya zizomfisela okuhle wishing well zizomfisela okuhle bese icela ke ngoba zizwile ukuthi kunephathi lapha ekhaya zaziwa lapha kwaNabhali kunomcimbi wokugundwa kwakuba nephathi kuhlatshwe kudliwe kwakuyona suku kwakuwona khisimzi wabo manje ke uzwile kuDavid le sethumela ama messengers akhe ukuba azokhuleka lapho ukuthi awu okuncane nje mntu kaNkuluNkulu nanka amabutho amla emahlathini uNabhali ke bamfica ke emnandi isizulu ke leso bamfica emnandi wabuza ukuthi mabethi laba sithunywa uDavid becabanga ukuthi phela uNabhali uyolizwa lelo gama ngoba
abelusi bamtshenile ngoDavid ukuthi ekunensizwa lapha kunokhomanda lapha captain of the army igama lakhe uDavid usiphathe kahle kanje ungumuntu olwa kanje kodwa wathi uNabhali ngoba phela negama lakhe uNabhali ungubani yena lo David onithumile hayi inkosi yethu impela strong ebusiswe uNkulunkulu wathi hayi suka ngikhathele ngabantu abahamba bezenza amakhosi lonke izwe bahlubuka amakhosi abo bese bezozenza utho ngabengelutho angithi ke manje lento yawacasula ama messengers ningawacasula ama messengers bazalwane ama messengers mayicasukile atshena owathumileyo ama messengers wathatha songathi uthatha loya owathumile nami njengoba ningibona bangathiwa nje kufika ithunywa lapha iphuma komkhulu esigodlweni zizokhuluma ngingatatazela basongathi ongangeswe lakhe ngoba ngaphatha kabi ithunywa ivela komkhulu obvious ngiphatha kabi lo oyithumileyo uNabhali ke could not understand that uNabhali wavela wathi nje isukani lapha nani yapeta uswa bethi uthi ke lona bebefikile bezocela umsa enkosini yethu inkosi yethu yavele yabathuka he rebuked them wababiza ngamagama whatever so qapha ke mama sekukhona okubi okungahle kwehlela ekhaya ngoba laba bantu siyawazi amandla abo besinabo thina emadlelweni sambona lo David okuthiwa ubathumile ngakho ke gada mama khona umonakalo ongenzeka uAbigail wathatha leliswi elishiwo umelusi ukuba wakungabanye osibanibani babe uthi ungibanela lokhuluma noMadam wala ekhaya uQueen wala ekhaya umhle nocebile kodwa uAbigail walalela wonke umuntu ngoba ukulalela kwasho ingoma ngesinye isikhathi kubiza ukuphila kwethu kodwa ukulalela kuyaphumelelisa now sikhuluma ngodonga ke la a wall that protects udonga luletha noma umnikelo walo it offers protection from an enemies udonga walls city walls offers protection from an enemies it protects its citizen from enemy attacks udonga umsebenzi walo it protects its citizens from enemy attacks wall symbolizes military or soldiers it hides us from the shadow of his wings udonga ayike into ebuhlungu njengokuba ube umzalwane okanye ube umuntu zingabibikho indonga udonga luprotectayo from the enemies from the attacks kumnandi ukuba semzini oneyindonga trusted walls that protects kumnandi ukuba ube phakathi ngelinye ilanga ngake ngaba nomsi kwenye indawo sengakhe ngaphandle ngale ngaphandle kosikawini ungabiyelwe ngekho donga ngekho thango umusi nje wakhile nje uyavuka ekseni afica abantu belwa lapha eduze khona lapha egcekeni belwa bethukana beshe inkulu inhlamba kwathi uthi angisakwazi ngizolamla kanjani ngoba mangathi ngiyangena kulempi izawuqhumana kimi but into yangifikela kwaba ukuthi umsi wami awubiyelwe therefore vulnerable umudonga lungekho vulnerable kanti udonga luyavikela lwenza ube protected udonga walls also seen as a structure that protects providing security and represent a place of shelter it represents that place of shelter kusho mase kunot kwakhiwe kwabiwa we shelter for igama lenkosi ishelter umzi waseJericho
kuthiwa wawubiwe ngodonga ngezingange kuthiwa izingange kushiwo izindonga walls, high walls and thick walls. Kuthiwa udonga wawungahambisa imoto lapha phezukwalo 4 meters wide indonga zaseJericho, and lo mzi waseJericho wawusecured lapha ekuhambeni kwawo nje obuqhele kangaka nje ubiwe ngalezi ndonga ezi-strong kangaka, kube nama-towers, kukhona ohleli phezulu obuka into isesakude, kanti noma ingafika la eduze ayinayo access yokungena ngaphakathi. So lo mzi waseJericho was secured ngoba wawubiyelwe. Udonga lurepresenta i-security, udonga lurepresenta i-shelter. Igama lenkosi malibongwe, igama likaJehova lingumbhoshongo ophakeme onokuqonda, balekela kulo bese londeka. Bazalwane, ivangeli egameni likaJesu, kuJesu siya kuye, sizinikela kuye emva kokuba sesi-convinced ukuthi i-shelter igama likaJesu. Umuntu ongekho egameni vulnerable, ufana nomzi wami engangiwakhe ngaphandle kwasesikhaweni, wawungabiyelwe, umuntu engangena noma ngaphi kwamachanca, umuntu ongangena emhlaba womzi angena, akukho nokuthi kungaphi kungenwa ngaphi. Kodwa mawusubiyiwe umzi, uba naleyo digi, uba naleso sithunzi sokuthi lo mzi usecured, nophakathi uyaziswela ukuphepha, uyaziswela ukuthi awu ngasizakala. Uma sesisinisiwe, igama likaJehova liyugange, trusted wall that protects our life. Igama likaJehova lenza sicule, lenza sijabule, even in these trying times of coronavirus. But thina singaphakathi kwenza sicule, kwenza sibe nethemba, ithemba lali kuPaul okwathi storm kumnyama sekuzinsuku, ilanga lingasabonwa, nasebusuku ngabonakala inkanyezi, ngabonakala inyanga, sekudideke ngisho ama-pilot omkhumbi kungasabonakala ukuthi ingaphi yini, sekuxoveke yonke into, kunestorm, umkhumbi ucwila. But uPaul wama, he stood. Why phakathi emzini obiyene, umuntu okholwayo usemzini obiyene, useyindongeni ezithembekileyo ukugcina ukuphila kwakhe. Therefore ingakho umswe sethi manini sibindi bafowethu, ube nangilalela ekuqaleni ngaba sikho kulokhu kulahleka okungaka. Sekulahleka impahla, kwalahleka yonke into, impahla yadilizwa emkhunjini, iquliswa, benza ukuthi umkhumbi belula. Ingakanani into esilahlekile eSouth Africa okanye emhlabeni ilahlwa ile virus esihlasela, kuzama ukuphungulwa umthwalo, imali eziningi bekubudgetwe ngazo kuthiwa kuzokwenza ukuthi nokuthi seyithathwe homa sanitizer, zathathwa ngoma scanners, zathathwa homa EPPs, zo ucwilile yonke into iphoswe phansi olwandle, sikwenzela ukuthi umkhumbi belula, ukwazi ukuthi kuseveke yonke into, ngoba uma sekufika istorm iningi into elahlekayo. Kodwa praise the name of the Lord, praise the name of Jesus, kubo bonke abakholwayo, kuthi noma sekumnyama kungasabonakala, umswethu uNkulunkulu, ingilosi kaNkulunkulu engingowakhe ibimi ngakimi yangitshena yathi angimisibindi, akho umphefumulo ozolahleka, kuphela umkhumbi. Wakhulume neconfidence esimweni sestorm. Masikhulume ukunqoba, masikhulume ithemba esimweni esiletha ithemba la lingekho khona, kodwa thina sinethemba. Yini sibe nethemba? Sisemzini obiyena, sisemzini onezindonga ezithembekile, trusted walls that protects our life. uNkulunkulu makanibusise, sibuso sakhe sibe phezukwenu, kuthula ukudlula uqonda konke, kunengame, kunqobe, kunibambe ngezandla, kuniqondise entandweni yakhe. Masithandaze. Baba ongcwele, siyabonga Nkosi, uwe uNkulunkulu, uwe usomandla, malibongo lidunyiswe lona lodwa elakhe igama, uwe okhona nowayekhona
noyoba khona kuzobe phakade. Wena nomhlaba ungasanyazanyiswa kodwa wena uma uNkulunkulu ngoba nangesikhathi sikazamcolo kaNoah wawukhona uNkulunkulu ubusa phezu kwazamcolo. Babona amandla wonke kasididekile thina sonke esikholwayo esinaleli ithemba. Sinethemba noma ngamnyama esweni phakathi enhlizweni yethu kwangena ukukhanya. Lokhu kukhanya kuyasikhanyisela noma singaboni isicimezile kodwa lokhu kukhanya kuyasho ukuthi sinekhaya elingunaphakade. Sinomso ongenziwanga ngezandla osenkosini. Mana Nkosi udumiseka, mana ubabazeka. Siyabathandazela bonke abangcwele. Sikhulekela abagulayo ngegama lika Jesu. Sikhuluma ukuphila, sikhuluma ukunqoba, sikhuluma ukuma kwebandla. Makoti kaJesu walotsholwa ngegazi. Siyabonga kakhulu Nkosi, sisikelele. Siyabonga. Mana ngakithi nakulesi sikhathi makuthiwa khona isikhathi esake sakudinga ngaso ilesi moya ongcwele. Sibonge kakhulu udumo lonke malisekuwe ngoJesu umsindisi wethu. Amen. God bless you all.